Узаяз ауыл хакимияты башлыгы Марат Рәмил улы Мәҗитовка бирәбез. Hürmetli arkadaşlar, sonrasız endi sizni barınızda kelajak yangi yil bilan qutlashim keladi. Sizga barig'ingizga da esenlik, sog'lik, uzun umr tilayman. Yangi yil kechida soat 12 so'qqanda nendagina tilaklar tilamasangiz, endi fikrlar boshingizda bo'lmasa, borsida turmushga oshsin deb tilaysim keladi. Rahmat. Hürmetli dostlarımız, biz hem Kış Babay'ımız matur ettirip, bizning tomoshachilarimiz bilan o'yin, kulgi uyushtura turgani. Узаяз ауылы кызы Бөлмас Ишбулатова, Благовар районынан келген, Благовар районында келген болып, бүгінгі күндердің ерлігі. Ол енді біздің ауылдашларымыз Үлмар һәм Миғази ауылының қызлары болды. Очрашып бір тұрулар, гөмірінің бизеклері, тик хушлашу мизгелләре, өзәдер үзәкләрне. Halk yerinden oğaç toyunu geldik. 5. gün kasırının 15. balasının
Тышкәш тыш чыгауын, сонысын жудып, Кинәт